Bishop yabakurira umukoro gwo kutasaba dikono wo busaba dikono bwa Kigagato mu ntebe ahakanise ya St Emmanuel Church of Uganda umuri Kigagato Town Council umuri district y'Isinziro wetu omubaki dikono wo bwakwasigo murebezi wankore mu izina lya Tatitwe neriyo mwana neriyo moyo kwera. Amina. Abashinja bagumana batekateka ngo bamanya kimwe cyona ngo bamanya kimwe cyona hati no bawa fero kintu shamani abakazaba buri umwe wena gahanga ine cyonje cyamhire ugumoye buze omukazo wawe ekicyonje cy'ukamara hanga yamhire kiya anye najya ntecyonje buranga yampire ninya kokoresa weno message yitwenda rebe cyo mucyara wawe cyonje cyayine niwe cyayine byombe kwatagane akuyamba mkwezo kizeje okushemerire umuhandiki w'ubureberezi bwa Ankole Edison Abasa niwe yabura kandi yajemera abakristayo abari kujumisa emirimo y'abebembezi b'amadini umubicweka byabo ogoshango muruza tsindikira mino ahabwana kanananga kwari kwikato umwanya natekwa kubanza yarambera yayecureza ngweno nanimwe bunda abakristayo harimo murkwehindura mu baruhanga b'amarisago bemerukejo icyo kintu ni mu cyetise abo kwanciretera abaherezo kwahara umuntu ahahara no wakubire nakora cyane makugerata. Venerable Reverend Charles Senyunga owazo mu ntebe yaraganisa kutungura byo bwegese na no kuretaho inkwatano so mu bantu gasaba dikoni ndire kinyesere Kigagate akidikonare thanks school Thanksgiving day izoberyo habeho kusima esezera go mukisimoku tusigira ishomero omugandi umureberezi wa Ankole Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesugwa nashaba biciriza okureka kwicerezo mu bikorwa bitari mu bwa ruhanga abire nabura aha mukoro go kusima kwa Julius Begumya na neka yo mu Rubukanga North umuri district y'Isinziro aha mukoro gwibire gurya harakazi Church of Uganda. Kama nezu yanje nico ki okundiga mwaburishe no kuyabira kugira ngo nechika chamani okareba hati kitingise kituyontoreba oburunju bamukama tuyontoreba. Julius Begumya na n'umukazi we Asasira Generous Begumya bashoborera wenci batebekanise okusima ruhanga izobe twakusima ruhanga munonga abwe cyoto cyo kwise cyakire akwe binde turabire mu mutwere biringwa okamukama yatwaterera omukazi ogu ashomere yatunga degree ya dini ninga bachelor's in theology kandi yahezaje munonga ariyo mu buhereza bwe kanisa yaherizeje yatunga yo kuzubu nerizuba na nisima ruhanga munonga kandi ngarika musima wanyisiro mu muguhereza abo kwihaniriza umuhereza ndera hangana agumana atongere migisha umukorogo gwishirweho na Nathan Byanyuma umnyishengero wa Bukanga North kugira ngo abana bona bazereka umuzo basome abatarashobora ngo bakaferwa kunkogwire bwa hata abana bakoreki bashome n'ubu bembeze banyencyakare ubuyugandum kandi yagamba n'abantu bona kugira ngo tugume twerane amakuru agagasha kwa Ruth n'uwamanya na Abdul Karim Sengendo.